Ajde. Kako se? Vi spomenuli čovjeka sa čoškala. Entra! Ide tu, odmah ne imaš čoška. Odmah tu je čoška. Pa o! Pogođenje. Evo, daj mi skip na vidu. Sveto, jeste gore? Opet dvojica da nosa. Evo još jedan gore, još jedan čošku, ej! Drži taj čošk, vidi. Ulazim ja tu, tamo je naš propust. Lako, lako. Na početku druge partije odlučio sam da zauzmem tunel i da odatle pokušam da kontrolišem sredinu terena.
Sam se baš dugo zadržao na ovom mjestu i najvjerojatnije su svi već znali gdje sam, odlučio sam da što pre pobegnem odavde. Vođa. Pa. Vođa. Hit! Pogođen! Drugi deo igre su zasluženo dobili crveni.